سڵاوتان لەبێ بینەرانی ڕوودا و من نوێنەر فاتح لە باکووری کوردستان و تورکیا هەمیشە پرسیارەکان ئەون ئایا زمانی کوردی چەند بەکاردێت لە نێو خەڵکات چەند کورد لە باکووری کوردستان و تورکیا دەیانەوێت زمانی فەرمی زمانی کوردی بێ و هەروەها بۆ بەکارهێنانی ڕۆژانەش تاوەکو چەند بەکاردێ جگەلەوە لە بابەتی هەستی نەتەوەیی پەروەردە بە زمانی کوردی تەنانەت گوێبیستنی مۆسیقاش لە نێو کورد لە باکووری کوردستان و تورکیا چۆنە هەموو ئەمانە پێشتر پرسیار بوون بەڵام ئێستا دوو لێکۆڵینڤان لێکۆڵینەوەیەکی وردیان کردووە لە نێو کورد لە تورکیا و لە باکووری کوردستانیش لەبارەی ئەم پرسیارانە ئێستا دەتوانین بە ژمارە قسە بکەین لەبەرەوەی لێکۆڵینەوەیەکی چاک لە بەردەستمانایە کاکراوە ئایا کورد لە باکووری کوردستان و تورکیا چۆن لەم پرسانە دەڕوانن و چۆن بەکاری دێنن ئەو دوو لێکۆڵینڤانە هەردووچیان میێوان من لە ستۆدیۆ بەڕێز ڕۆژکراسۆن لە ناوەندی ڕاوەستەوە هەروەها بەڕێز ڕەها ڕوهاڤیۆغڵو لە کوردیش سەدی سنتەر ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی هەردووچیان میێوان من زۆر بەخێر بن بەڵام پێشەوەی گفتوگۆ لەگەڵ میێوانەکان بکەم با بەشێک لە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوەی کەوا کردویانە بخەمە ڕوو بۆتان باش لەبارەی دیموگرافیای کورد لە تورکیا و باکووری کوردستان بەم شێوەیە لە باکووری کوردستان 50% لە کورد لە تورکیادا لە باکووری کوردستان دەژێت لە نێو شارەکاندا کۆچی نێوخۆیی 15% کۆچ بۆ ڕۆژئاوای تورکیا 20% و لە دایکبووی ڕۆژئاوای تورکیا 15% واتە 15% ئەو کوردانەی کەوا لە ڕۆژئاوای تورکیان هەر لەوێ لە دایک بوونە باش ئەمە لە بابەتی دیموگرافیا تەمەن خوار 30 ساڵ بۆ نمونە لێرە لەو ناوچانێکەوە کورد تێیدا دەژێن خاڵی سەرنجڕاکێشی تێدایە لە نێو کووردا ئەوانەی کە تەمەنیان خوار 30 ساڵە 60% واتە ڕێژەی ئەوانی تەمەنیان گەنجە خوار 30 ساڵە 60% لە نێو کووردە ئەوانەی کورد نین واتە تورک و نەتەوەکانی دیکە 45% لێرە بۆمان دەرەکەوێت گەنج لە نێو کووردە ڕێژەکەی زیاترە بەراورد بە نەتەوەکانی دیکە لە تورکیا ئەوانی تەمەنیان 30 بۆ 49 ساڵە لە نێو کووردە 25 لە نێو ئەوانی کەوا کورد نین 30% سەرووی 50 ساڵ واتەوانی بەتەمەنن لە نێو کووردە 15% لە نێو ئەوانی کەوا کوردانین لە تورکیا و باکووری کوردستان 22% کەواتە ئێرەش بۆمان دەرەکەوێت کورد لە تورکیا و باکووری کوردستان کۆمەڵگەیەکی گەنجە و کەمتر پیری هەیە باش ئاخافتن بە زمانی کوردی خاڵێکی سەرنجڕاکێشە هەمیشە باسەکرێ کەوا خەڵک چەند بە زمانی کوردی قسە دەکەن زمانی دایکی خۆیان بەڵام لێرە بە ژمارە هەمانە ئەوانەی کەوا باشن دەڵێن ئێمە باشین لە قسەکردن لە زمانی بە کوردی 29.5% ئەوانەی ناوەندن مام ناوەندن 31.2% ئەوانەی کە خراپن 29.7 یعنی تقریبا 30% ئەوانەی کەوا نازانن 9.6% بەڵام ئەگەر لێرە تەماشا بکەین ئەوانەی کەوا باش لەگەڵ ناوەندن ئەوە ژمارەیەکی باشە زیاتر لە 50% باش یاخود مام ناوەندن لە زمانی کوردی ئەوانی کەوا کورد و نایزانن 9% دواتە ژمارەیەکی زۆر نییە باش لە بابەتی شوناس خاڵێکی دیکەی گرنگە کورد چۆن خۆی تعریف دەکات لە باکووری کوردستان و تورکیا خۆی چۆن دەناسێنێ باش ئەوانی کەوا خەڵکی دیموکراتن خەڵکی ئازادی خوازن خۆیان وەکو کەسێکی دیموکراتیک دەناسێنن 40% ئەوانەی کەوا خۆیان وەکو کەسێکی کۆنزەرڤەتیڤ پارێزگار دەناسێنن 30%. بەڵام ئەوانی کەوا لایەنگری مافی کوردن 20% و ئەوانی کەوا سێکۆلارن یاخود ئەتاتورکیستن لە 100 دەیە لە نێو کوردە بابەتێکی دیکە هەر کە لە لێکۆڵینەوەکەدا هەیە هەستی نەتەوەیی لە نێو کوردە چۆنە کوردێک بەرامبەر بە نەتەوەکەی خۆی هەستەکەی چۆنە بەرزە نزمە بەم شێوەیە لە نێو کووردا بەم شێوەیە ئەوانەی کەوا هەستێکی نەتەوەیی بەهێزیان هەیە واتە ناسیۆنالیستێکی خەستن لە نێو کووردا 30% بەڵام تەمەشای بەراوردەکە بکە لە نێو تورکە 60% لێرە جیاوازەکەت بۆ دەرەکەوێت ئەوانەی کەوا ناوەندە هەستی نەتەوەییان لە نێو کووردا 33% لە نێو تورکە 30% ئەوانەی کەوا هەستی نەتەوەییان زۆر نییە کەمە لە نێو کووردا 36% لە نێو تورکە 10% ئەگەر تەماشای ئێرە بکەین دەبینین هەم لەوەی کەوا کەمە لە کەمەکەیە کورد زۆر زیاترە لە تورک سێ هێندە زیاتر ولا لەوانی کە هەستی نەتەوەیەکی زۆر چڕ و قوڵیان هەیە کورد 31% تورک دوو هێندەی ئەوەیە بەڵام ئەتوانین بەگشتی بڵین کورد لە باکووری کوردستان و تورکیا کۆمەڵگەیەکە لە بابەتی هەستی نەتەوەی هەیە بەڵام ئیکستریم نییە لە بارەیەوە خاڵێکی دیکە پەروەردە کە دەڵێن پەروەردە بێگومان بەسمان پەروەردەیە بە زمانی کوردی
هەموو ئەوانەی کەوا لەگەڵ پەروەردنەوەی کە پەروەردە بۆ نمونە لە شارەکانی شارە کوردیەکاندا بە زمانی کوردی بێ 100% دەڵێن با بە زمانی کوردی بێ بەڵام تورکی دەیانەوێت بە تورکی بێت و خوێندنی کوردیش هەبێ بە هەمان شێوە لەگەڵیا بژاردەی بکەوە خەڵک واتە زمانی پەروەردە تورکی بێ بەڵام لەگەڵەوەشە خەڵک بە زمانی دایکی خۆشی بخوێنێ نزیکەی 30% لەگەڵ ئەوەدان ئەوەی کەوا دەڵێن با تورکی بێت 90% کوردی و تورکی پێکەوە 44% ئەمە لە نێو وەڵامی کووردە لە شارە کوردیەکان لە تورکیا و باکووری کوردستان ئەوە پەروەردە بوو زمانی فەرمی لە باکووری کوردستان چی بێت لە نێو شارە کوردیەکاندا لە تورکیا زمان کوردی بێ تورکی بێ چۆن بێ خەڵک بەم شێوەیە وەڵامی داوەتەوە کە پرسیاریان لێ کردووە 11% دەڵێن با کوردی بێ زمانی کوردی تورکی 14% کوردی و تورکی پێکەوە بەکاربێنرێ 33% تورکی و لەگەڵیشیە کوردیش بەکار بهێنرێت 44 لە سەتی خەڵکە بۆ چوونەکەی بەڵام جارێکی دیکە لێکی بدەینەوە تەنیا 4 لە سەتی خەڵکت هەیەکەوە دەڵێن بە هەر تورکی بێ هەموو ئەوانەی دیکە بژاردەیەک بیتە سەری ئەگەر بە تەواوەتی ئەوانەی هەر لەگەڵەوەیان کوردی بێ یان کوردی و تورکی یان تورکی بێت و کوردیشی لەگەڵا بێ هەرە زۆری نەن باش پەیجێکی دیکە لە زانیاریەکان چەکدانانی پەکەکە خەڵک چۆن دەڕوانێت لەوەی کەوە پەکەکە چەکی دەستی خۆی دابنێ بە باشی دەزانن یان نە لە 65 خەڵک پاڵپشتی دەکەن دەڵێن هەنگاوێکی باشە پەکەکە چەکی خۆی دابنێ ئەمە بۆچوونی خەڵکی کووردە لە تورکیا و باکووری کوردستان 20% خەڵک دوودڵن لە دانان واتە دوودڵ چۆن لەگەڵ ئەوەدان بڵێ دەڵێن با دایبنێ بەڵام لەگەڵ ئەوەشان نیگەرانیمان هەیە دوودڵن لەوەی کەوە لێکەوتەکانی چی بێ بەڵام تەنیا 15% خەڵک پاڵپشتی دانانی چەک ناکەن بێگومان خەڵک ئەوانەی پاڵپشتی دەکەن چی دەڵێن ئەوانەی کەوا دوودڵن چی دەڵێن ئەوانەی پاڵپشتی ناکەن دواتر لەگەڵ میوانەکانم قسە دەکەم بۆمان ڕوون دەکەنەوە ئەمان بۆچی دوودڵن و ئەمانیش بۆچی پاڵپشتی دەکەن زانیاری زیاتر لەبارەوە دەدەین خاڵێکی دیکە هەر لەم لێکۆڵینەوەیەدا کە بۆمان دەردەخە جارێ ئەوەندەیە بێگومان لێکۆڵینەوەکە زۆر خاڵی زیاتری تێدایە بەڵام ئێمە ئەوەندەمان خستە ڕوو بۆی بتوانین زیاتر لەسەری بوەستین پێم وە بۆ مەخاڵە گرنگەکانە هەرچەنە موسیقای تێدایە خواردنی تێدایە بەرحاڵ هەردووکتان بەخێر بێن ئەگەر هاوکارانم بچنەوە پیجی یەکەم تا ئەم جارە پیج بە پیج لە سەری بوەستی هیوادارم باشم پێشکەش کرد بێ هیچ غەڵەتێکم تێدا نەکرد بێ کاگڕا باش پیج یەکەم لەبارەی دیموگرافیایەوەیە کاک ڕەها ئەگەر باسی دیموگرافیامان پێ بکەی لێرە ئاڵێ باکووری کوردستان 50% کورد لە باکووری کوردستان دەژێ کۆچی نێوخۆیی 15% کۆچ بۆ ڕۆژئاوای تورکیا 20% لە دایک بوون لە ڕۆژئاوای تورکیا 15% ئامار چاوە ئەم بەحس بکەن ینی چش مەڕەت بێژێ بێ ئەمە ینی ئەv viajmera dibêje ji sê Kurdan yek nel Bakur e li Bakur najîn لە هەمی سێ کورد ji sê Kurdan yekî wan ya ji sê paraparek Kurdan li Bakur najîn koç kirine lê ne ku nû koç kirine koç ji ber ku zû de destpêkiriye îro ji 35 pointan 15 wan li wir hatine dünyayê yanî bixwe koç nekirine li wir hatine dünyayê ev jî tê wê maneyê ku Kurd hinkî ji hev dûr ketine parek wan ji du parê din dûr ketine û demografî hinkî diguhere ê ku li Rojavayê Tirkiyeyê dijîn wek mînak Kurdiya wan lawastir e wek me got 30 point baştir Kurdî daxivin lê li Bakurê Tirkiyê ne 30 point e kêmtir e wexta hûn koçî Rojavayê Tirkiyê dikin hinkî entegrasyona Tirkiyeyê zêdetir dibe hinkî entegrasyona siyaseta Tirkiyeyê a muxalîf zêdetir dibe ji siyaseta Kurd jî hinkî piçekî dûrtir dikevin wek mînak li Bakur eger siyaseta Kurdan bêjin ji sedî pênce piştgirî digire li Rojavayê Tirkiyeyê 35 digire û siyaseta Tirk a muxalîf wek mînak em bêjin CHP wexta li herêmê rayekî digire li Rojavayê Tirkiyeyê sê raya digire di nav vê meselê de demografî hinkî ji hev cuda ye û a yek muhîmtir din demografiya me ya bi em çawa bêjin baştirîn koçî Rojavayê Tirkiyeyê dike yanî koç lawaz bûye lê em bêjin êmê jîr jê hatî ê ku em bêjin perwerdeyek bilind û baş girtine zêdeyê wan koçî Bakurê Tirkiyeyê dikin yanî nüfusa me yê ku koç Bakurê Rojavayê Tirkiyeyê biborin nüfusek ew e nüfusek
çava bejin nüfusek zede bi kalite yani. Am kalite. Eri. Kagroş yani Kurdiye ku koç kiriye. Rojavaya Türkiye yani her ciheti tir. Yani legal koç zaman jî kemtir dibe. Zamana Kurdi. بله و هستا شوناس يعني ناسنامه نتويجي جي كمتر دبه ام نکاریم بیشین نكارين وي نه بيجي ام تکاریم بیشین فرم تیگو هرتن فرما نتو پروریه یعنی فرما ناسنامه تیگو هرتن ل راسترست ام بیشینه نتوی هستن نتوی کم دبه او ما خلتیه که تشتا ام دبینین کوه yani رجاء دامام دنيرين nüfusa Kurdan İngilizce Türkiye zede de belli. Gori bajarın Türkiye, Bakure Kurdistan'ı, bajarın Bakure Kurdistan'ı zede buna nüfusu ya reje zede tire. Lebele o nüfus veki her cari nakevene ve bajarda o bir şekli zede nabe. O çava o zede buin çava xwe nişandı de. O zede buin hedi koç dike. Koçberiye keke. Yani jberi me baksa mişektiye dikir, me baksa sürgüne dikir, me baksa valakirina gunda dikir. Ev zedetir ev koçen Bakure Kurdistan'da çuha Rojava'yı Türkiye. Ev koçen siyasi bun. Le iro notan haya iro yani van 10 sale davi. Pranina wa hedi bixwestekin u karu bare zedetir hedi bir sosyolojiye veci gire daye. Yani diçin ve de deminin u janeke ve de avadikin. Disa kekraha gut kesen diçin koçi Türkiye'de ben. Yani şu hedi dinfşen ve de mayi jbilin wa. Yani şu dinfş kesen hejmareke mazın dinfşin sen nifşin bajarın Türkiye metropolün Türkiye mayine. Lejibli wanji em dibinin ku kesen ku niha diçin hedi mayinere diçin diminu ew kes jî piranîna wa ciwanên Kurdin û em dîsa dikarin bêjîne li gorî nifşên berê xwendina wan asta bilind e û dîsa em dikarin bêjîne ku انتگراسیون واجی بقوتره. باش. اما باش پشتی دیموگرافیا اگر هفکارن من پیج ببن پیج کدی لسر تمن. تشتین قالك بالکش لبه أنا راستي از دبینم. کسین کو تمنن وان جنجن خوار 6 سالان دناف کرد شست جسده لدناف کسین نا کرد كردنينن 45 جسد تمنا ما سيه جبو تشلونه كرد 25 كسي كردنين سيه جسات وكسن يعني بيروكال عند بركي هندي كسبيجن بينجينا بيروكالا كسن كسره بينجي ساله 15 صد دناف كرد وكسن كردنينه 22 صد يعني ام دبينين كو جواكا كردي لتركيا وباكوري كردستان جواكا كي جالك جنجه و بير كم ترهي دناف كردان بله باش ليه اگر ام تماشای وی بکن جبو ده هاتو تیواتای چیش مرد بیشه نها اف وقتا هون نفوسك جوان بن جنج بن اف اوانتاجه که جبو دموغرافی جبو گل جبو نفوس ترکیه دناف ولاتن اوروپای ده ولاتي هاري نفوسوي جوانه تركيا ليه لتركيا جي نفوسها هاري جوان اكردايا اف جي ام بيجن باواكي ديموغرافي اوانتاجه كي دوا تشاوا نها كرد زيده او دبن تشاوا بيجن جدايك بونا كردا هزاوي خرتره جا تركان نافبرا نفوسي فرق نفوسي كيمتر دبا اف يكه ادويم دناف ام بيجن هر كو تمن داد كيفه دناف نفوسي ده رجايا كردان زيده تر دبا ونفوسها كردا وقت دقيجة رجاء كي أو نفوس تاني بخد به أوانتاجك ديموغرافيك شوا وك مناك أواكي سياسي إيرو لتركيا هم بيجن جسدي 20 حتى 25 رجاء نفوسها كردان تبحث كرن
وقتا کو جبو کردان مافی کردان سیاست کی dikin hun kanın bala 20 milyon kesan bikşinin. Yani tev zarok am zarok ajnav darxın 13-14 milyon kes hun kanın balaman bikşinin. Evji avantaj ek ku siyasetek hebe ku pişkiriye bu mafya kurdan bimeşine. Belki iro em bahsa çek danine dikin prosesek despekiriye. Eğer baveri bir demografiye nibiya belki hesantir nebiya. İro jiber ku çima hesantire baveri bir nüfusu ve demografiye bir rejaya kurdan heye ku Kurd bi mafya siyasi bi dengdayina siyasi kanun viyab dest xobxin. Le riskek ew jî heye niha li Tirkiye hem nüfusa Tirkan hem jî ya Kurdan çawa dibêjin jidayîkbûna hêza jidayîkbûnê daketiye. Bi awayekî dramatik daketiye. Çima? Di nav Kurdcî. Di nav Kurda de jî di nav Tirka de jî ji ber ku rewşa aboriyê ne baş e. Eger rewşa aboriyê xerab dibe em bêjin dayîk û bav ew dikin yan texîr dikin yan qerarê nadin ku zariya bînin dinyayê. Ji ber wê yekê risk ji bo Kurdan jî ji bo Tirkan jî heye ku anha li ser niqaşek tê kirin li Tirkiye dibêje nüfusa me çima daketiye. Kak roj li Tirkiye hiç amarek tiştek heye yani eger fermî jî nebe wekî texmîn hejmarê Kurd çi qas e? Nüfusa Kurda li Tirkiyên navbera sedê 20-25 yani gelek carna Kurdên me gelek tehmînên mezin dikin bêjin sedê çilê Tirkiye Kurdan Tirkiye dimîne lê li gorî lêkolînên me navbera sedê 20-25 de ew rêje. Lê belê em tiştek dikarin sermanşet bêjin tişta li gorî Kurda qenciya Kurda xuya dike ji bo pêşeroja Kurda mizgîniyekê dide nîşan. Evet ku demek nezde ne nüfusa giştide le nüfusa civanan de nüfusa Kurd û Tirkan ye bive wek hef. Civanen nüfusa civaniyê de. Yani çıqas Türk zêdetirin nüfusê wan lê nüfusê ciwan wek hef dibe. Belê nüfusa Kurd û Tirka demek nezde wisa xuya dike eger bu van rêjeya ne demek dirêj de. Nüfusê de demografiyê de yê ciwanên Kurd û Tirk yê hejmarê de bibine wekî hev wisa xuya dike. Ev jî avantaja siyasetê ya avantaja sosyolojiya avantaja iktisadê ya ji bo Kurda demek berfreh demek dirêj de yê Kurda bide nîşandan tenê Kurd bikarin vê enerjiya xwe sererast bikin û bidin karanîn. Baş peycekê dî ev li ser temen bû ya dî li ser axaftin bi zimanê Kurdî. Baş 29.5 navbend 31.2 xirab 29.7 nazanin ku Kurdî nizanin 9.6 kagraha. Ev çi dibêje li ser ziman? Niha ev viya ji me re dibêje em kanin bêjin ê ku li Tirkiye Kurdiyê baş zanin tenê sedîsiye. Satesi. Yani 29 nif. Ji ber ku hûn jî dizanin wexta tu ji Kurdekî re dibêjî tu çi qas Kurdî dizanî ew kêm zanibe jî fedî dike şerm dike bêje hinkî bilindtir dibe. Dibe em wiya jî bidin ber çava ji sîyî ne zêdetir be. Ev jî tê vê manayê ê ku Kurdî baş zanin li Tirkiye di jiyana xwe de temamî Kurdî naxifin. Yani axaftina Kurdî ji rêjeya zanînê kêmtir e. Ji ber ku em dipirsin yani hûn bi kê re çawa Kurdî daxifin em ê niha ser wê jî qal bikin. Ji 10 kesan çarê wan yani ji sed Kurdî çilê wan em kanin bêjin eleqa wan yan pir lawaz biye bi Kurdî re yan jî nemaye. Yani wexta tu Kurdî hindik zanibî ji xwe derfet nîne ê baş zî Kurdî baxifin derfet zêde tune li Tirkiye. Wexta ku kêm zanibin derfeta wan hiç nîne. Ji ber vê yekê jî problemek yani sedîsî wexta meriv lê mêze dike sî jî normal ne rêjeyek xerabe lê esas ew alarmê yani problem esas divir de ye ku di nav jenerasyonan de transfera zimên bi awayekî dramatik lawaztir dibe. Wek mînak kurmanc sedîsiyê wan bi dê û bavê xwe yani kurmancê em bêjin temenê ji hejdeyî zêdetir ê ku tevlî lêkolînan dibin ji sedîsiyê wan bi dê û bavê xwe re temamî bi Kurdî daxifin. Lê wexta hûn ji wan dipirsin pekî zariyê di malê da an jî zariyê we
هم واره چقاس تمامی کردی داخل جسی پوینتی داد که و 9 پوینت یعنی از باوی خو دیاخه وزاری من ام مالکی دنه لی از 3 پوینتی دو باوی خو کرمانجی داخفم اما بزاری خو 9 پوینت داخفم یعنی جسدی هفته د ناو جنراسیون من وزاری من ده کمتر ده اف اساس مثلا زمین دوی ام بدن بر چاوال ترکیه اساس اوه جبر وی یکیجی کرد قاسی ام دبینن فهم دکن کو مثلا زمین جد تکت چه جبر وی یکیجی طلب ایرو طلب لترکیه yani خواستنا ترکیه هری بلند و هری هفبار زمانه yani امین آسر بحث بکن پرانی کردان دبیجن ام یکم و پیشتر ام کردی دخوازن چما چمکی وک میناک چرم مجه ترکان نه جدا ترک و ام فرقش هف بگیرن تنی جداوازی اما جیاوازی اما تنی زمانه و زمان دبیجن اگر زمان جزاری ما بچه کرد بنا وان احتماله بچه جبر وی اکیجی زمان باوی کی دراماتیک لاواستر دبه لی طلب جی لگور بی بلندتر دبه طلب خواستن زمان کاغروش اخافتن به کردی زیاده تر دناف کی جان تمنده هه یعنی کسین پیروکال زیاده تر کردی داغفن و جنراسیونا نو کردی وان چوای که او برسواوی دیاره نفشین بره لگور ین نو بهتر کردی داغفن جخوا یه بره کردی ند زانیان ترکی ند زانیان نها نوین و ترکی نزان جخوا تشتا بالکش هر دم ته گوتن او تشتا yani bejin heman malede hedi piru nevi da piru nevin wan torun wan hev fem nakin nikarin behevre qisey bikin او تشکا بالکش او مسئله خویاده که جوا باش پیجا کیتی بفرما کاکر تخواست تشتکی بیجی اری لسر زمین لازم هم چند خالده بیجن نها مسئله زمین جبر کو هفپاره و جبر کو بویا مشروع يعني البروسيس بريده كردبون لبرچاوي دولتي بو ناسنامك مشروع وكردن تركيا لروجاوي تركيا جي خو اشكره كرد حسبانن كرد دان نشاندان ودما بروسيس هلوشيه بلكي بيتا بيراوه قيوم هاتن افتن سرشاره داريان وقيمون تابلاين كردي وبرزمان داخستن لي وزير نافخوي دركت قوته او شارل او قيوم براوان تابلان بدنجي يعني امنال دجي كردينا دماكو وساغوتن مساجك دانا كردان كو هم كانن الكرديه خدي دركبن يعني نكو ام بيجن باوكي سياسي اريام لدجي حركات سياسينا ليغوتن امن دجمني زمينن افجي لتركيا حركاتك زمين اوكر خطركر چالاكر ايرو المكتبان اگر المكتبن ناوندی اگر هم بخوازن هفته 2 ساعته جبو زاری خو امکان ترجیح بکن کرمانجی انزازکی احتمال کو حرکت زمین و مسئله بلندتر بکه و مسئله زمین به مسئله یکمینو اساسی جبر و یکیجی اری ایرو روش خراب دی خویا لجبر کو ایرو مثلا دو هند زانن بانگا چک دانی نهاد کرن اف لبر قادا سیویل بندن امبیجن او رادکه بندن امبیجن حکومت بهانه وان رادکه او جتبه معنی کو کرد کانن زیادتر حقیقو خودی درکفن او حقیقو کرد لی خودی درکفن ایه که من احتمال به کردی و کردی ترکیه و اف قدره ترکیه احتمال کردی احتمال کل ترکیه وگره يعني باش لسر ناسنامه جسدا چل کرد خوا وکی ديمقراطيك ناستكن كسن محافظكار كونزرفاتيف سي لصات كسن كولا انجري ما في كردن به لصات وكسن سيكولار اتا تركيست ده جسد كاغروش او سيكولار چماتي واتايا اتا تركيست نايوي واتي ما اف هردو كرينا هف بشك يعني اف ناسنامه ويا يكمين ام دبرسين كيكو اف نايوي واتي مثلا اجو سابجم او کسان صدیچل خود دموکرات دادن ناسین پرانی نانوا ناسنامه ویا کردی پیشه
yani pırsa Kurt'la alakadarın و لسر لگوری پرسا کرد گلک جانا رعی دنگی خود شغلینن رعی دادن لبله دمام کم ناسنامه و یکم دپرسین بجنم دموکراتین یعنی بلی نتو شنا نتو پروریا کردی زیادتر خو وسا دادن ناساندن او کسن سکولر و آتاتürkیستی هری کم کسن کردستان باکورو Rojavayê Türkiye'de jî, Türkiye tamamı Türkiye'de jî, ye herî kem xwawî şeklî didin nasandin ew kesin. Lêbelê ew sedê bîst reje gerek me nebe xeletiyekê, çewtiyekê. Nava wê sedê çilî de jî gelek em bêjin kesin li xwe kurdayetiyê jî didin nasîn hene. Li pêş dixe babetê demokratîk پێشی ناسیۆنالیزم بەلکی ئەمێ ئەوێ سلایتن داویدە ببینن کو خودی دەرکێتنا کوردی ڕێژەیەک بلندە لێ لڤر مە ئەو کریە و چقاس کورد کیژان ناسنامێ هەری زێدەتر دەردەخم پێش ئەف سەدی دەژی نەتەنێ سێکولە ئەساس لایسیستن یعنی ئەم نکارن بێژین سێکولەرن ژخوا کورد هەموو دینامیکا سێکولەربوونی ناو کوردەدا ژا ترکان زێدەترە ji ber ku hereketa wan siyasî sekulere lê laîsîst li Tirkiye tê menakitin yani hinkî em bêjin di nav de piçek îslamofobî jî heye û di nav de modernîzmek em bêjin ji dîn ji olêzê wê de tir jî heye û hezkirina Atatürk bi hev re ye ev jî va nêzî şeş heft sal e em bêjin navbera muxalefeta mezin partiya muxalifa mezin CHP û partiya Kurdan de hinkî hevparî nêzîkbûn hattin û hinkî bû meşrû bû hereketek meşrû berçavê Kurda û hin em bêjin xwedî derketina mafê Kurdan jî wan li ber çavê Kurda meşrû kir û ciwan zêdetir ciwanê Kurdan hinkî eleqê didin wan rêjeya layîk û Atatürkîst di nav ciwana de herî bilind e di nav em bêjin ne temenên de ew qase wek mînak di nav em bêjin 5 sal zêdetir de sê-çar be di nav ciwana de neh 12 sêzdeh ye em wisa ferqekê bêjin baş peyceka dî pirsên neteweyî hestên neteweyî kesên ku dibêjin yanî hestekî bilind cem wan hene di nav Kurd sîwyek Türk şest mavnawend di nav Kurd sîwsê Türk sî kêm Türk deh ji sed lê di nav Kurda sîwşeş ji sed ev wê derdixa ku Kurd yanî piraniya Kurd li kesên ne ekstremîstin kesên yanî mavnawendin yanî moderaterin em kanin du encaman bidin berhev a yekem ji sê para du par Kurd li nasname Kurd bi awayekî xurt xwedî derdikevin lê ew hemê wan xwe em bêjin neteweperwer nahesibînin tenê sî yek pointê wan xwe neteweperwer de hesibînin yanî xwedî derketina nasnameyê û neteweperwerî hinkî ji hev cudadir dikin lê li Tirkiye ji xwe nasyonalîzma Tirkî yanî em bêjin neteweperestiya Tirkî ji xwe sîstem wêya ew dike yanî sîstem bi xwe wisa ji ber wê jî nav Tirkan de bilind e li Tirkiye ji sedî sî point bilindbûna neteweperwerê Kurd ne kêmtir e ji ber şert û mercên Kurda ne rêjeyek kêm e va rojan jî melser xurtbûna nasnameyê neteweperweriya Kurd me lêkolînek meşand qedan demê çend hefte piştî me jî eşkere bikin inşallah baş kag roj ez vêya jî bêjim ji deh Kurdan du diyê wan eleqa wan û mafên Kurdan hinkî lawaz e ji hev ji Kurdbûnê hinkî dûr ketine di nav temen de kîjan Kurd zêdetir hestên netewî li cem wan herî bala ye ew tam nayê bîra me yanî gerek em tişkê di nav ciwan wisa xuya dike navbera sih û çil û nehê de zêdetir xuya dike dîsa nava zelama de li gorî jina zêdetir xuya dike ew her du tişt wisa derdikevin pêş yanî ne ciwanên nifşên gelek nû ne jî em bêjin yên pîr kalpîran yên navendî yê temenê wan navendê de disekine zêdetir disekine dîsa nava zelamê de jî zêdetir xuya dike baş peycekê dî li ser perwerde
ده جی صد دخوازن پرورده به کردی به تمامی ترکی 19 ترکی و درس کردی جی هبه 29 جی صد کردی و ترکی به هفره 44 لساته کاک روش ام لفر تنين بحثي باكوري كردستان كاين بحثي كرد الدرفي يعني باجرين باكوري كردستان شيت كاين يعني اف وسا خو خويا دكاكو هري زياده كرد دخازن كردي هبه تركيا اگر هبه يعني نبل يك جدا خوازن هري مزنا كرد نهال باكوري كردستان وتركيا زمانه اكثر كردا يعني جوازين مايم بارتيا جداتر فراکسیونی نوان کرد امتکارم بیشن لعالیه خواستکن زمان دایکی ده زمان زکماکی ده مشترکی آواز ده yani صده هشتی یا نزی صده هشتیه دخوازن کردی وکی زمان پروردهیه به کارانی yani بله صده 10 رجک کم خویاده که تنه کردی به چون که شرط و مرجن ترکیه realita Türkiye van mesela vek tiştek realist nade nişanda hem vek ütopya ke xuyat ke jarek dinji disa şart u mercin Türkiye ji jibo derbaskirina tiştek sisteme kusa lawaze yani gerek Gavdin ba benavetin kesin için dibistane bekar neminin u mrov jibkarın zaruke xob bişinin perverde ya zamanı zikmaki ya kurdi jber ve lawaz binavede gerek bu şekli mrov binirxine lejbli veji şwa kekreha jigot nezi sade biste kurda netene jbo zamanı zikmaki her meseleyin لسر برسا کرد به نرینک دستلاتی نرینک دولتی دفکرات چه تکلیه و کردایتی یعنی ناسنامه کردی پر نمایه. از یه کی بیشم که کود مثلا زمین ده خالق مهم و avantajek mezin heye. Dema ve perse ji Türkadikin yani jibo zarokên Kurdan divê perwerde çawa be ji bo xwestekên Kurdan êdin em bêjin li hember wan derketin zêde ye lê bo zimên avantajek heye deriyek heye ku em kanin wiya bikarbînin wek fersendekê ew jî ev e ku sedî nêzî 25 wan biborin nêzî 55 Tirkan erê li hember vî mafîne lê 45 wan ew jî ne rêjeyek kême rejek zêde ye ji sedî 45 Tirkan dibêjin bi statûyê wek mînak li van ewan yani wek ne li xalekî tenê bi xalên cuda deriyê xwe ji mafê zarên Kurdan re vekirine yani dibêjin ku wek mînak ji 45 pointa 15 wan dibêjin erê bira mafê zimanê dayîkê perwerdeyê bibin ez piştgiriyê didim ji 30 pointê wan jî wek got du zimaniyê dibêjin erê bira di mekteba de du zimanî heve ev hem divê prosesa ku em tê de ne hem kane rêlber ew ê veke mafê zimên veke ji ber ku Tirk wexta tu mafê xweseriyê bixwazî zêde li hemberin wexta tu mafê tiştekî bixwazî zêde li hemberin wexta tu mafê zimên dixwazî em bêjin protestoyan Kurda Tirkan kêmtir yani potansiyalê herî zêde nav civakê Tirkî niha ku potansiyalek ji bo Kurda hebe mafê ziman mafê ziman e erê ew jî yani potansiyele ku Tirk derî jê re vekin ziman e û teleba ku Kurd herî zêde dixwazin jî ziman e li heftê ev jî xaleke em bêjin mifteheke ku ji bo siyasetmedaran derî hem li Kurda hem li Tirka veke wan bîne bahev ev tiştekî gelek mehîm e. Baş peyceka dî li ser ziman fermî ev jî li ser zimana resmî ye yazdar ji sed ev jî nizîk e wekî yani aperî Kurdî yazda li sed Tirkî 14 Kurdî û Turkî bi hev re 33 Turkî û bikarhênanî Kurdî 44 li sed ev
نزمانی پەروەردەیان بەحسی زمانە نا ئەم بەحسی خزمەتên حکوومەتê dikin wek mînak li nexweşxana li şarederiya xizmet bira bi çi zimanî bidin bêtin lê bajarê ku Kurd nüfusa Kurda lê zêde ye yani wek mînak li Diyarbekirê li Amedê li Rihayê li Mûşêwanê ev jî wek we got yani esas mafê zimên ne tenê ji bo perwerdeyê ji bo xizmetê dewletê hemûyan xwestina Kurdan mîna heve yani ji sedî heştê vûya hevparin xwe dixwazin û zêdeyê wan jî dixwazin bi du ziman be yani ne tenyan bêjin Kurdî Tirkî û Kurdî bi hev re wek roj got ev jî realîteya Tirkiye dide ber çava û xwestinek rasyonel e talebek rasyonel e ev li ser ziman bû zimanê fermî pêceke dî li ser çekdananên PKK kak roj 65% Kurda dibêjin em palpiştî çekdanan dikin kesê ku palpiştî nakin tenê 15% yani 85% hemî Kurda palpiştî dikin lê 20% Kurd dibêjin em nîgeranin em soranî em dibêjin dû dil nîgeraniya wan çi ne بله بله yani سده 65 ji xwe serê wan zelal e yani dibêjin şerê navbera Tirkiye û PKK de şerê çekdarî êdî rêve naçe û feydeya wan ji Kurdan re tune ye sedê 15 jî serê wa zelal e bêjin ji birî şerê çekdarî çi rê û rêbaz nîne û Tirkiye çi rê nahêle gerek şerê çekdarî pê berdewam kirin û em piştgiriya vê dikin piştewaniya wê dikin ew kesên dû dil em dikarin bêjine ku piranînan wa dixwazin hin garantiyan bivînin hin gava bivînin û li piştî wê hin bê ev çek bên danîn an jî hin em bêjin nakokî ji holê rabin ev nakokiyên li ser siyaseta demokratîk rabin ew zextên li ser siyaseta demokratîk rabin piştî wê belkî li ser ereniyê qaneh bibin lê belê heya niha tişta xuya dike ew sedê ew rêjeya sedê bîst ew kesên dû dil bêjîn gelek pirsên wan hene heya ew pirs neyên çareserkirin ew pirsên wan neyên bi bersivkirin ew rêje yê wisa bimîne Kagraha li gor vê amarê yani banga Ocalan bangeke niha li Bakurê Kurdistan herî zêdeyê xelek piştîwanî li vê bangê dike ev pirsa ji xwe yani ne pirsek direct e em çend pirsa dipirsin û analîzekê jî dikin a yekem e we ji ber ku direct bipirsin hinkî zortir e belkî zehmet be a duyem ev lêkolîn hemû sêçar lêkolîn berî banga Ocalan hatine kirin ihtimal ku tesîra vê bangê hebe bi awayekî em bêjin aliyê 65 zêdetir bike yani ji 15 ber vê 20 ji 20 ber vê 65 hinkî transfer hebe texmîn ew e ku texmîna min ew e ku em 15 roj me eger em lêkolînekê bikin ew ê rêjeya ku piştgiriya çekdanînê wê zêdetir bibe û wê hinek ew navbera ê dudilî belkî zêdetir bin ji ber ku do bang hat kirin lê nehat eşkerekirin ku ji bo Kurdan çi heye erê Kurd qenaekin li Bakur şer ji ber mafê wan bûye em bêjin bendek bûye problemek divê ji holê derkeve lê divê eger hikûmet rê li ber siyaseta sivîl veke û mafê Kurdan hinkî awayekî demokratîk nas bike ew ê piştgiriya em bêjin çekdanînê wê zêdetir bibe ihtimal ku ji îroz wê de zêdetir jî bibe yani ev piştgirî di nav lêkolîn de tişteke bû gelek balkêj bû ji bo min Kurd guh dida çi موزیک ده هری زیاده کاغروش اگر تو تشتکی بیشی سر و کرد زیاده تر ترکیه و باکوری کردستان گوهد دا چه موزیکه؟ yani Ahmet Kaya he kesi sereke کسی هریه کم bele Ahmet Kaya Ahmet Kaya hem popülariteya wî hem em bêjin tu Tirkiye tu hê biçî kîjan
kafe yani tu çi restoranteke tu he müzikin wî dibihîzî meşruiyeta wî jî zêde ye û ji bilî wê jî tu tenê ne xwestekê tu guh didî gelek carna tu rastî wê tê yani. Carna. Dîsa ji wan perwer ji wan heco û kesên Aynur Doğan û Mem Ararat xuya dike. Lêbelê tişta balkêş wekî fenomenekê wan salên dawî derketî pêşber hêdî xuya dike. Em dibînin ku Mem Ararat hem jî dibînin konserên wî hemû têr û tejîne hem jî temaşekirin û guhdarkirina wî gelek zêde ye û nava Kurdan de Bakurê Kurdistanê de demê dawîn de herî müzikjenê popüler Mem Ararat xuya dike wekî fenomenekek nû derketiye holê. Kesek û herî popüler e Meme niha? Yani nava niha nava nifşanû. The top fayfa Kurdan da hin Ahmed Qaya û şivan perwer yek û diyemînin lê îro zêdetir konserên Mem Ararat hene ew zêde êk û nifşê nû de alaqa zêde rûye lê ew negihîn negihîştiye Ahmed Qaya û yani Ahmed Qaya yekeme şivan perwer duyeme şivan perwer Ciwan Heco heye Aynur Doğan Aynur heye paşê Mem Ararat tê Rojda heye kesê soranî heye? Li ew Ez dizanim li vir gelek kesan guh didin şivan perwer soranîn yan guh didin li vir Ciwan Heco û Ahmed Qaya jî li vir yani kesên navdengin li vir. Müzîka Bakur digîje başûr gelek. Lê müzîka başûr zêde nagîje Bakur. Zêde nagîje. Ji ber vê jî em nikan bêjin nav top 10 top 10 an jî top 20 em nikarin bêjin ewekî Ez şaş nebim min taracav dît di nav heye tê guhdarkirin lê em bêjin ne nav top tenê de yan. Yani sînor ew qas derbas nebiye. Erê. Müzîka başûr. Tiştekî balkêş e ku müzîka Bakur digate vêrê müzîka başûr nagihêje ew tiştekî ku hunermendên vir bi rastî li ser wî rawestin û müzîka Kurdana Avrupayê jî hem digîje Bakur hem digîje başûr hûn dizanin ji xwe stranbêjê me meşhûr zêdetirê wan li Avrupayê ne û ew bêjin tarzên nû wek repa Kurdî niha popüler dibe. Rêja ew ê ji dehan zêdetir e nav Kurda da ê ku gudar dikin. Carna derdikeve 15 yan, carna derdikeve 12 yan. Lê herî popüler pop e yani pop müzîka Kurdî ye. Lê em dikarin bêjin li Bakur û Tirkiye zimana bihîstinê ya müzik Kurdî ye. Belê zêdetir Kurdî ye. Bi xwe yani bi ev seyare bi xwe demekek nêzde popülariteya müzikê ya guhdarkirinê jî zêde kiriye. Maşîne em bêjin. Lêbelê carek dî em dubare bikin. Hem başûr hem jî rojhilatê müzikjen hê astekek bilind negihîştîne Bakur. Belkî kesên wekî Adnan Kerim bêhtir bên nasîn. Bên guhdarkirin ez bawerim zêdetir yê Bakur bên guhdarkirin. Baş. Tiştekî jî hebû li ser xarin. Ew jî balkêş bû. Di nav Kurda da xarinê herî bi nav û deng popüler çi ye? Niha di nav ev gelek giring in yani müzik û xwarin tiştek gelek giring in. Belkî hindek kes bêjin ne gelek giring lê na. Ev şûnas û kültûr e. Di navbera em bêjin rêjeyên encamên müzîkê û ê xwarinê de ê ku herî bala min dikişîne ew e ku alaqeya müzîkê diguhere yani modernîze dibe lê tama xwarinê hîn nebûye. Yani em bêjin ê ku erê yani xwarinê herî popülerê Kurdan hîn xwarinê em bêjin ew in ê konvansiyonelin. Dolme, sarme, kebab falan bivan yani goşt. Wek em bêjin pîza em bêjin ne navdeh xwarina de ye. Pîzanî de.
هنکی او ام چا بجه مقارنه هنکی زیده تر بویه یعنی او کتیه لیسته لی ادنا زیده خوارنی می کفن خوارنی می برینه افتوی معنی کو او ما علاقه ما موزیک نوجند به لی آمه خوارنی هی نبویه اره ای کجی حزد کن هنه لی نزیدنه یعنی ریجه هری بلن هین خوارنی می ام بیجن ای کفن ای کنوانسیونل دیاره خارنین مایا کردی دیکتاتورن رهنانن به فاست فود یکو جوان گله سپاس براستی دسته و خوش به لکولینه کی پر بنرخه هون هر هبن برایس روشگراسون ریو برین آونده راوست برایس راه روحافی اوکلو لکردش استادی سنتر هون گلک بخیراتن سپاس بینرو بیسرم بون من نرفاتح کاتێکی خۆشتان هەبێ خواتان لەگەڵ